Aj sad si. Ajde, fino, zbili se malo, sad sam ozbiljan, daj. Idemo, snimamo. Idemo. Svim građanima pravoslavne vjeroispovijesti presporo je ovo nešto. Nemoj se pomijenati, moram da ušao da igraš pravu kameru. Sad još jedan sam peri. I sve okej. Idemo. Svim građanima pravoslavne vjeroispovijesti, kolegama, prijateljima i simpatizerima želim da čestitam Vaskrs i vaskršnje praznike u ime naše političke porodice Prave Crne Gore, ali u ime porodice Milačić, evo ga David. Neka vam ovaj dan donese sreću, dobro zdravlje, mir i porodično blagostanje. Vaskrs predstavlja najveći hrišćanski praznik koji se označava pobjeda Sina Božjeg. Neka vam ovaj dan donese sreću, dobro zdravlje, mir i porodično blagostanje. Vaskrs predstavlja šta je? Snimaš se, ljudi, djeca u tvojim godinama snimaju filmove. Ajmo. Ali ozbiljno se kažem. Imaju glavne uloge u filmovima. Upravo zato sam želio da vam čestitam vaskršnje praznike u prisustvu svoje porodice. Mi u pravoj Crnoj Gori jesmo dominantno mladi ljudi, a samim tim i mladi političari, ali odlično znamo da je zdrava porodica osnov svakog društva, osnov opstanka naše zemlje i osnov naše budućnosti. Stoga, baš na ovaj sveti dan obećavam, što je ovo radno, mislim da mi dao dvije zaredne. Jer zdravo društvo počiva na zdravoj porodici. Na današnji Vaskrs, drago je, A moram da ga... drago je, ajmo, drago je, vrate. Svim građanima pravoslavne vjeroispovijesti, kolegama, prijateljima i simpatizerima želim da čestitam Vaskrs i vaskršnje praznike u ime naše političke porodice Prave Crne Gore, ali i u ime porodice Milačića. Neka vam ovaj dan donese sreću, dobro zdravlje, mir i porodično blagostanje. Vaskrs predstavlja najveći hrišćanski praznik. Praznik kojim se označava pobjeda Sina Božjeg nad smrću i progonstvom. Vaskrs je znak da dobro može i mora da pobjedi, da ne odustajemo od njega i da se borimo za dobro. Upravo zato sam želio da vam čestitam vaskršnje praznike u prisustvu svoje porodice. Mi u pravoj Crnoj Gori jesmo dominantno mladi ljudi. Hristos Voskrese! Vaistinu Vaskrs. Vaistinu Vaskrs. Dobro, što ti ne može to malo jače? Pa čekaj, će Vuk. Vuka čekaš ti.